arakan si paiten Myanmar hunta Rakhine Power Base an bay arakan army chuan Myanmar Sarkar Western Military Command omna Rakhine State an township bay puyan thlak tana an hian Rakhine State chu Magwe region nen athlun zama heta hian city Yangon le Minbuan khopui ta chu anin zomani chuan Magwe region akianga ngape township regime force te po an bay mek thu asoya an Minbu road hian ngape township pal tlang bokani chuan tholeni jing khan an township lon khuwa bula an sipai te chu Hunta Light Infantry Battalion zathum somli paruk le regime sipai dang tenen anin kap ni na soi Hunta hian an ground troop te pui turin drone attack le air strike an nei ti asoya abul hnaya base te chuan he mun hian kap bokani hein ka chilna hian regime sipai sompangan thia midang sompanga in hliaman turti asoya sipai pani chuan hliam te nawan tur bokani tholeni khan chuan ngape township tongi khuwa bula an sipai te chu sipai somli vel nen anin kap ni in asoya regime sipai palian thiani hein kana hian mi pariatin hliaman tur ni in asoi mun dang apo in kana thlengin ngape township chaung pri khuwa bula tholeni khan sipai ten tlangram biala sipai samnga vel nen an in ma chhona helai hmuna hian in bainana satak athleng ni in atar langbok nam sipai te hian sarkar sipai paruk an thi thu le Hunta sipai zinga hliam somanom thu an soya chu mai baka heng sipai te lakatang hian ral thuam le hriam hrai an lak sak thu chuan an soi bokani nimin thleng khan an khopui pona boina hi ala chuak chhun zom zela Light Infantry Battalion zathum somsari pani le logistic base ami le sa te chu an khopuya Western Command Headquarters satangin anin hnuk dok ni in Narin Zara Media Group chuan atar langa sipai lamzir chiang tu pakhat chuan dirawadi hnena an khopui hi atlu chiani chuan Rakhine State pumpui ta na Hunta in athu pek le thunai na te chu a chhedon ni in asoi he thil hi chan chu he khopui hi Rakhine lu na berania Rakhine State khothlang lam lu na ni ti in asoi Hunta hian Taungup township an Taungup rota an bula mai khopui chu an chhuwa san to an Taungup rota Major Bridge le mai khiu rota Major Bridge dang te chu an phing chhevek bokani hian an bula Maybon township chu an la to boka Hunta hap chu an hual ne le bokani chuan tholeni sing khan Maybon township tlangram huna an sipai te chu Hunta Light Infantry Battalion zanga somruk pathum sipai te nen anin kap ni in asoi chuan tholeni khan Rakhine State marlama Buthidaung township regime sipai samnga vel jing tholeni vek khan Buthidaunga Hunta Taung Bazar Base chu ala bokani hian nikum November ni som pathuma bai puyan thlak nuwa Rakhine State le Chin State khothlang lama Paletua township Hunta position za somsari vel alwa to battalion headquarters engemazat an la to bokani Paletua township zongjong Rakhine State township sompasari zinga parukle khopui dang pathum ala to bokani Hunta hautupa mingang hlaing chuan karma salama asiam choimoina title thar pani chu Russia tang local sipai officer somni pasari te hena alhan he thila hian kumsang ni somni pakhata sarkar paithla kani nuwa Russian mi medal dong tu zongjong chu mi somthum pani antling to tun ma chuan Russian hian minaun line le a deputy siowin te chau choimoina alo hlan to ma se thole ni khan Russian Defense Ministry chuan Chief of General Staff Army Navy Air Force Maungai State Administration Council Joint Secretary Yewino Transport Minister Miatuno Hunta Cabinet Office Minister le Admiral Louis chu medal ahlanani Regime Armed Force pani chuan
Kumin kum top lama Joint Military Combat le Operational Training nei an tum thuan puanga Russian's Defense Ministry tarlan danin Joint Military Activity samnga chuang nei an tumani Myanmar sipai te chuan rampuma mual pho taka hunan man mek lain tranpuinan dong thai chu lom thuan soya inrin nia Armed Force Day voisom sari pakuana puala parade nei chu ti tlemania mechanized unit te chu an omlo ti hriatania mei chekong zopon trumdanga anglo hle January thla China in ka hai thutlunga siam ma khan Myanmar sarkar chuan San State marlam zong hlo tran to a nam sipai te chuan Lasio sipai te Regional Command chu beitumin anin buat saya he thilwang hian China chuan in ka hai puan rem te turin anorani kha hun danga chuan Arakan Army chuan state chimlam khopui engemazat anlak nuwa Rakhine State khopui situi laman pantrana Kachin State a chuan sarkar hian ni tinin atran hun le din hun hlo chho zo rengani heng huna rama hlo to te alak le thailo na hian sipai te chaklo na sa takalan tira chu mai ba ka inrin nia pare ta tank le armor vehicle lomlo hian antlak chiat zia tilang chiang hle air power display po nikum ain atlan hiam hle tia chianga kumin chung hian Russian fighter jet pathum Su-30 SME panile MiG-29 chau mu ania nikum lama parade nei na po FTC 2000G KWEX za som thum telin in do thlona som pakwa chau an in lan ani a sarkarin khopui hlo to te alak le thainan minang line hian San State marlama bai pui thla kangai dona ma se he thil hian China in remna thutlunga siam chu a bo chedon ani thlanga kal ta chunga parade le an sipai te performance atanga alandan chuan hunta ho tu pa hi alaba uring thei hle a ma se ami se theina ero a hlo tran mek zelani thudanga I han peng lokila Assam le Manipur ram ria dor pathum te chu bom le silai manga bayan ni Manipura Jirbam district a Bora Bekra subdivision nuaya Dugra lamtai khunau Assama Kachar district in rina a thole ni jing khat boma puak na sa hle a silai po na sa takin a puak zui boka hardware dor telin dor pathum chu na sa takin ti chiatani ti in official te chuan an sai ni lai ni jing dar ni vel khan Jirbama Borok Bekra subdivision nuaya lamtai khuno cheng sumdong pakhat hau bam budhi kumsum thum pasari lamtai khuno cheng chuan heng dor pathum te hi ral thuam keng te hian bom mangin an ti chia chumi hnuwa silain an kap zui ni in a sei computer parts halna dorte hardware dorte ei tur zorna dorte chu na sa takin an ngai sachiamani ti in a sei heng ral thum keng te na an ti chiat dor bung ro hlutna hi chengnoi somvel man huni thua soya dor nei tu hau bam budhi chuan tholeni khan police te hna he thil thleng hi lo complain to ani he thil thleng hi thleng mozat kal ta chunga misual tu ti hriat lo ten doran bai voi ni na ani thu dor nei tu hian a sai tun thlengin mimal emo ram hnoi sipai pol emo pon engthila ma suman la phut lo thu a sai police te chuan he thila hian poi khoina thlen chan hi hriat chian masak ani tur thu le poi khoi tu te chu an zon mek thu an soya lamtai khuno U Club President Y Sanjay chuan thu thar thedar tu te komna Chief Minister N Biren Singh ngai event a hlo hle a poi khoina thlenga in nam hnoi te chu hremna na tak arang thayang bera pek an ni theina na ngen na siam thu a sei Arambai Tengolin LS in thlan campaign na khwa khirna siama heta hian ti tur le ti lo tur om thu an sei Arambai Tengola Lasam Robertson control room operator chuan Manipura Lok Sabha in thlan lom tur hlirin in thlan campaign dana khapna siamin press release ati chuaka state chunga boruak khirata hlirin he thu chua hian in thlan campaign roi buat sai loudspeaker man flex choi emo in thlan in khom emo nei atu lo thu atar lang thu chua chuan heng thil ti hian
in pum khatna in then darna a thlen zawk ti atar langa chu wangin mipui te chu in thlan campaign ruai buat sai van tlang in khom flex choi emo loudspeaker manga in thlan thu cha the daremo ate tel lovin an du ber candidate chu fing taka thlang turin an fui ani